Ni wirigiro bwako mlithiria wa Meru TV Jumatano eku nititana mbere boya hiri tariki 19 mweri wa Novemba mwaka ni 2025 kanko wate uweni kirenteto cia Meru TV muthenya ni mbitawa Teri Babu na tukiambiria nteto cia tona munini rais kithure kindi kina ringirite ndebe leo wa muthende ntere cia mbere no na wokuromba itike mubunge nteru na kiama kia UDA na kinyana uretie rutere ruriani na thirikari kurekana na siasa cia mpatho na ara kithurano kina kio kenekete kureta muthutira jwa ki siasa bunene ntere. Leo si leo. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Wacha nione kura ya Wamuthende. Tugokera tene. Tugathure leo. Tugokera tene. Tugathure leo. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni mbwekse si mbwekse. Kamumu hoi. Bere North hoi. Mimi naona nyinyi ni watu ya 2 term. Kumbe mko kwa 2 term. Mko kwa 2 term. Mko kwa 2 term. Rais William 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto. Salala. Kumbe mmeamua. Mbunge wetu ni leo. Leo wa Muthende. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Wacha nione kula ya Wamuthende. Wacha tuseme mambo machache. Kwanza kabisa, sisi tumefika hapa kwa sukiwa viongozi, marafiki, majirani. Sisi zote tunatoka sehemu hii. Na tumekuja hapa kwa unyenyekevu, kwa heshima, kuwaomba kura zenu kwa sababu ya uchaguzi wa wiki ijayo, na tunawaomba kwa heshima kwa sababu hiyo ni haki yenu. Tunaomba kwa heshima wiki ijayo mwezi 27 kura zenu munenkere Lenard Wamuthende. Mimi nataka niambie wale viongozi nimeona wanazunguka hapa, wengine wageni wamekuja wiki hii, wamekuja jana. Hii sehemu yetu ya mbele ya Embu, sehemu hii hata Tharaka Nithi pande hii na Meru, hii Mount Kenya yetu hii, sisi hatupendangi siasa ya fitina na siasa ya vita. Sisi ni watu ya amani, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba uongozi unatoka kwa Mungu, na tunaamini ya kwamba ule Mungu amepangia. Mungu atazungumza na wananchi, wampigie kura ndiye akuwe kiongozi wetu. Niguo kanategwo. Na antita sieto na we wari MC wa Ruiru Arera Mutuma Kalembe na amenerete bunene wari ngavana wa Mbele kaunti ya Meru urani Kiraito Muronge ni kirakuwa no wajete ngavana Mutuma na murete kureka otonyera utongoria buraburi kuno ntokaita kawe nikathirire nkuloki na urete ngavana Mutuma ukire kimera hamwe na kwagirithio karia iringu ira cia muthetera mwakene ya 2027 akererio ntoboko ni ukiria Meru level 5 mwanka level 6 na wite manto jara atongoria bakwarite jo bakobwethia onto sibitari tiona kinya ndawa. Wari MCA wa Ruiru Arera Peter Mutuma Kalembe na ukirerete wari ngavana wa Mbele wa kaunti ya Meru Kiraito Muronge na nikira kwa ngavana uyu na kamatite bonene ngavana uriku Mutuma ntwethinge na atibatere kwithira tonyero tongeria buruku no tukaita kawe nikathirire onia mpere ngavana Kiraito Muronge no thimucore okwa ngavana inkwendete na no itete ngugi enjaga ritaya pore tia kwaira mwano
no ndorera tugatua muringa twakuna mugongo na tukwenda kuna mukuru mugongo na tukwenda ngavana kwaira mwana ombebeso mare mugongo ne Ruto renge mugongo ne Kiraito ngavana Kiraito nuye nda quantify nda kwira re moko mye mutoka re onthikira Mero 2027 put this to the nearest bank ote turetra project ote turetra mundu wairete batwe amero ito tokauga ngavana rato kwenda kulukina urete ngavana uriku mutumantu ethingi otiela na kuinyelia mirandi ya witi na mbere kuria kuinyelia okaria wamo na ukiria biashara ya miram akiwa hii ni imo cia ngũi iria cia muthetera mwaka yo 2027 ukia kuthwa egembe mirete bwa oe kuthwa migembe na ng'ombe ni kuiwa na inya na buri ng'ombe ni kuiwa na tucoke tu gwitũkarĩtie ngavana no ntwangana arachumbũri kawĩra angana arachumbũri angano angana arachumbũri nũrĩ onge ĩu tĩo bia atũma tũringa kura no tũkaringĩra kura tũkĩmenya ngavana Kiraito furu munya arĩ furu mũtuma ngavana furu ote sympathy yes no ũtwĩre kawĩra na chetha gender can't good inya wona agwereka gutetha region can't huga no ndugumete egembe andu begembe ibariti na inyo bakuringira kura no ndu imwegembe hakuna kitu kama hiyo himbere ebwe ogite bilioni 3 iro tromba kugita we deputy governor otethia andu baria pombe guchwa thoko itwethirwo te andu bagukua egembe no ndu bakwethirwo ikita rothe kwina maitha andu kuripwa na uba kuripwa bore the same tetwambire guchetha ngenda twambire guchetha kandi a region akiariria mantu jakonio ukirwo kwa sibitari ya Mero level 5 mwanka level 6 Kalembe ariwa mantu groundine ni mwanya gitumia kwa sibitari yete na kinya ndawa indira sibitari ya level 5 hospital Meru kwina nto ndaugire nkaumara na nkatega sibitari eu nteto iria tukuonwa ngavana athiurungite akiringa wana mbicha na machini ciakanitwe itofauti sana na nteto reality on the ground ndetire ndatirima mundu umwe akarite ntuko inya ogwire ngorobe ni agiaka muthako kumatigania airono kethe itigane kana ni gembe aliuma ndamu na achoka aja kubwa ageta ndamu ena ntuko inya au kwa imanjese na atashughulikirwa ndatirimonge ari au ne kikogoro na mathaa kwe 24 hours atromba na mukoro wa miaka 78 ndachema na very young girl middle au na labor pain de kwamba kutaka jau jange jonde ngwano ntosha ete guitangoge otenda wachie general hospital bukaerwa na governor ndenda gukwera ontobobo era waziri oku wa health ntena ngranjinwe lakini nteto yandere komenya within 30 meters watrima sibitari yawe chemist na ndawa chonde ilibatara kwa chembio che general keripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Wea sana mwandiki wetu wa Nteto mwende wa Laiboni nontu boriboti na njira nkinyaniri na tuta na mbere na Nteto sietu na bwa kariba kengu ni bona netia kuria kwanirwa kwa nontu bwatongoria bara bathurire bari o MC wo kaba muri na Kenya mubunge wa Nteru iurani Dan Kili wa Karitho babumene nontu ba barabara cia kore irithuka ngibone ne hira babawete ni etempanga kibo nende bakuria MC wo na ngavana wa Meru mutumantu ethingi kubathondekera barabara mwandiki wetu wa Nteto Mukirio Nkunja no banganiti riboti ndijerewe gorethu kanjina bwe menya thaka cia to ciumia mno to ya thai kurete o itokuwa njira eu ne bwethu kuma ria yero ya ka bwethu ta bwethwa kana tari to dalikele na mwasimu wa murethi
Unikora pandene kiango ketu to dia stage idangatu. Tuna stage yakon chakubu. Itu sumpromoto antu pikipiki. Itu ata kwa kwa magenda to na kwa ya abiria betu. Mwasimu akele na mburethi. Antu ampi betu. Apato le liste njeto pato ya to tena kana to tena antu kwa na koria. Antu bombo turia to koria. To teta ko na sia to sumbrona to. Tokenga batokero atoteko na koria antu au. Thai thina na rana na tore. Totona ko tandeka ngua tu antu bagaria ko thina na toria. Ito subulikiro bara ko gombeka nya batu tedre. Tokeria antu aya. Na mutumanto edinja batu subulikire bara ko gombeka batu tedre na antu. Ko tandeka antu bagaria ko ni ba sumboka. Na nya antu babikibiki bedre bana stage mbe ababwetheru antu o podcast kwa bigibigi sio kianda bamba kwa thinya baba keria abo ya Tutana mbere na nteto cietu ekuru batwire na mawathe wandia mukothi mai bakuri mubunge mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubalikana na mbeca cia ngafa araba wete mona kwirwa bathondeke ikundi utethio bona kiri kuma kiri obisio ya mubunge wa mwekuru maliki wetu wa nteto Ndegera Weguna no banganiti ripoti. Na tabu to kwirwa twejunge na ikundi na twejunga gutie benefit ikoneka tutikumenyekana na kura tugetwa ibimo bikundi byantu bara baturaga na magwathe gwandini ya mukothima sub county bakiuga nginya kethiro berwe bathungire ikundi nini kenda bomba gutethekana mbeca cia thirikari mwangira gwikiriro kitheri twaruse mutigara ndo ikundi kia mathina PWD Ntoroni tio gwitorikaraga ntu band disability Tuedirwa ito eju Tweta na mbere na nteto cietu DCC Mary Mwangi kuma sub county ya Nkwene no retiana banunu kureka utonya kana kutuma ndugu cia wendo bari banunu kuluki no rete barabo utuma ndugu cia kiwendo kutumira mibira nikenda kutetheria kurwa na murimo ya mukingo. Kwa the new HIV, the spike in new HIV infections among our teenagers is very worrying. Na pia that means our population, even the adult population, is also infected. Kwa sababu hawa watoto ni wachanga, so most probably the infections are coming either from the adult population or even amongst the teenagers. And what are we telling our children? When we were growing up, we were told to abstain when we were young, girls and boys. So bado tunaambia kizazi chetu cha leo, there is still room for abstinence. We used to say tumechill when we were growing up. Yeah. I don't know where that statement has gone. We are no longer chilling. Watoto, they are sexually active at very young ages, so we are telling them to abstain, let them chill until they grow of age. Then for the adult population, for the families, the spouses, you need to remain faithful. This is a Christian value that once you are in marriage, remain faithful. Ukika faithful, it is very unlikely that you will get the virus out there. Number 3, for those who are sexually active, especially in our colleges, because I'm aware in our colleges and technical institutes and even the youths out there, tafadhali let us use protection. Those who are sexually active, they are adults, use protection. If you are not in a marriage setup, use protection. We still have condoms displayed in public places and in health facilities. Let us use them. For those who are already infected, kindly tujue kwamba pia being infected with HIV, it's not a condemnation to death. So HIV infection is a medical condition. It's not a morality issue, because initially we were stigmatizing the HIV patients. It's not a morality issue now. It's a medical issue. We embrace it. We go for the ARVs. They are working very well in our health facilities so that we can reduce the virus.
Tweta na mbere na nteto cietu akariba ntujia kimomo hamwe na manyirani wandi ya marimanti Tharaka South ibakudeta nontu bwa mwera yonkunini na wa mugu nontu bwa watiandarasa haraba kwaritwa barabeta skuru nteru ni bakunyilika bonene ne boriti MC Kenende Kamonyo hamwe na ngavana Muthomi Njuki kubekera ndarasa Murungu ambone barabara eno etena drift ibomwe ndangero ngorora na rorongi kwa wele au muro duringaneria ena kira drift tokona nafasi ya kuringa muro to ibanga kibunga na njira kuma ngare bokaya kuthi korokera ntuya korokera nkonyini niyo nkuwe mona kuthi kibunga ironi yete ananka ti mwana ake anankare ana muntu ana mwana ti mwana ringanje ndoyini nonto tankonyini mirone ne komanete bantu amwe wekoro kaka umete kamata na kaka kaumete wegoro wakenoro ana boba bakaita ka kuri bare kama nkalo ero kabaka bicha iyo bagiye chukudha thita uri mwana mwana oju kinya arimo bakara kiankare bukaba gete rero ambarobo tafadhali naro theogu atende community yake gobaya munenkere kura nonto ona kurete ana tu kurete utiona mwana timo kumira chukuru kwetakera mukara kambura gakya na mbura gikya umenya noka chukuru kuendelea ezo ncheto jeterero kwa gutu kuromba ishimio bonde babomba gututeri batutedie plus na gabana tutedi bonde nonto tio tingitore meto batu karuda gweta ngabana gwetu aya turuthire bena Kamunyo kena tuga twe safe kwa weni tukorera mono nonto ana betu para bantujia murongo itwenda ndributi yekero na nara kuthi manyira ndributi yekero mura mono na nionjera nkuwe kuthi kibonga ba drift ya kuma mura mogo yekero drift nkonyini yekero drift kena rora toro ni la PP1 PP2 rutie kuthina ikokamati muguo na riboti netu kira katanta kirente to sietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea bitawa tiri mbabu